A fost ora 24. Până la ora 5 ale dimineții te însoțește muzica populară românească. Păstrează frecvența, rămâi cu antena satelor, pentru că aici suntem noi între ai noștri. Vous êtes à l'écoute de Midi 1, c'est l'heure pour nous de jeter un petit coup d'œil aux couleurs du ciel. Au Maroc, le temps sera partiellement nuageux au nord de la ligne Figuig, Tintin et clair sur le reste du pays, avec de la pluie cette fois au nord de la ligne Nador, Safli et des orages possibles sur le littoral atlantique. Sinon, à Rabat, il fera 22 degrés, 22 également du côté de Casablanca. Prévoyez 20 degrés ici à Tanger, 28 à Laayoune, pas moins de 27 degrés à Marrakech avec de la pluie. Une température de 24 degrés enregistrée à Rachidia et 22 à Essaouira. En Algérie, cette fois, le temps sera partiellement nuageux sur le quart nord du pays avec un temps clair ailleurs et de la pluie sur le littoral ouest. Ainsi, Alger, la capitale, il fera 21 degrés, prévoyez 29 à Tamanrasset, pas moins de 23 degrés enregistrés à Béjaïa, 24 à Oran, 23 également à Annaba et 22 degrés à Constantine. Au Maghreb et en Tunisie, cette fois pareil, le temps sera partiellement nuageux, à souvent ensoleillé sur les trois quarts nord du pays avec un temps clair ailleurs. Et une température de 24 degrés à Tunis, 22 à Tabarka, prévoyez pas moins de 23 du côté de Gafsa, 27 à Sfax, 26 degrés à Gabès et Djerba et pas moins de 27 degrés également à Sousse. Vous êtes sur Midi 1, le journal de 23h. Avec vous, Lina Tagui, bonsoir. Le Maroc au sommet du football mondial. L'épopée des Lions de la classe est historique. Iront-ils jusqu'en finale? Tomorrow, northern and eastern Scotland, Northern Ireland and eastern England will have some wintry showers. The far south of England will see any early rain, sleet and snow clearing. And then much of the rest of the UK will be mainly dry with some sunshine but cloud pushing into southeastern areas. On 92 to 95 FM, on 198 long wave, on digital and on BBC Sounds. This is BBC Radio 4. It's 10 o'clock. Good evening. This is The World Tonight with Ritula Shah. The Prime Minister promises to deal with the backlog of asylum claims and the surge in small boats bringing migrants across the Channel. I said enough is enough, and I mean it, and that means I am prepared to do what must be done. We ask if the Prime Minister's proposals to curb the number of Albanians arriving in small boats are workable. Also, a scientific breakthrough that's hailed as a significant step towards a zero-carbon, abundant energy future. Sportowa. Sponsorem audycji był Orlen. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Jedynka. Polskie Radio. Minęła 23. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Kacper Wróblewski, zapraszam na aktualności jedynki. Sejm odrzucił zgłoszony przez... 1er janvier prochain, sa diffusion en grandes ondes. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du plan de sobriété que met en place RTL. La diffusion sur les grandes ondes étant très énergivore. Pour continuer à écouter RTL, c'est très simple. Basculez avant le 1er janvier votre récepteur radio en FM sur la fréquence de votre ville. Vous pouvez également écouter RTL en direct sur rtl.fr et sur l'application RTL. Retrouvez toutes les informations concernant ce changement sur notre site rtl.fr ou contactez-nous au 01 41 92 40 40.
des situations où vous compliquez les choses. On va continuer à se parler, Célia, mais on marque une pause, le temps des infos. D'accord, à tout de suite. Oui, à tout de suite. RTL, il est 23h. Les 3 infos à retenir de cette journée présentées. Écoutez Alger chaîne 3, le journal. L'État est déterminé à protéger le produit national et à fournir toutes les facilitations nécessaires pour accéder au marché africain. L'engagement du président de la République Abdelmadjid Tebboune lors de l'inauguration de la Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. الجزائر إلى تونس من مصر إلى عمان لزمجماء إلى أروقة الأمم المتحدة توفي رحمه الله عام 1965 انعقدت في العاصمة السعودية الرياض أعمال القمة الثالثة والأربعون لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والقمة الخليجيه الثانية والقمة Condițiile în care cheltuielile de funcționare au crescut din cauza măririi prețurilor, directorul general al Uniunii Naționale a Consiliului. Ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar je premijeju Robertu Golobu sinoči poslala odstopno izjavo, so potrdili na ministrstvu. Prejem so potrdili tudi v kabinetu predsednika vlade, ki bo odstop sprejel zaradi izgube zaupanja. Muravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Aici, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1. Seara sunt de la Ursache ascultați știrile urechi. Șefii consiliilor județene nu sunt mulțumiți de bugetul pe anul viitor. Ei acuză guvernul că prin actuala formă a Horizont. Снова venite Fedim, studiul tău e Filip Dancev. Евродепутатът от прогресивния Алианс на социалистите и демократите и заместник-председател на Европейския парламент Ева Кайли е задържана заради подозрения за корупция. اطلاعات بیشتر از سال‌آثار در سایت soleimani.ir. رادیو فرهنگ. کتاب مویا وجمال أفعاله وبذل الوقت في اكتساب حسن الهيكل والجمال وصح عنه صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال إني صنع دنس النفوس وإنني طهرتها بالنفس من أبنائها ومطامع الدنيا تحب ولا ترى ليس أعز لمهجة من Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora mulțumiți de bugetul pe anul viitor. Ei acuză guvernul că prin actuala armată momentului subfinanțează și blochează proiectele majore de la nivel local în România. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
Murski val, frekvence 94,6, 103,3, 105,7 MHz in 648 kHz ter slovensko digitalno omrežje R2E. Odgovorni urednik Boštjan Raus. Izdajatelj Radio Murski val. По київській телевежі. Перемагаємо. Ми ще на один день ближче до перемоги. Ми круті. Разом ми сила. Єдині новини. Єдині новини. Завжди з вами. Українське радіо. أتمنى إن شاء الله أن الأفراح تستمر في دولتنا قطر الحبيبة والنجاحات تستمر وبس صراحة هذا اللي يعني أختم فيه وكلمات الطيبة. الله يجزاك خير. كفيت ووفيت. يعطيك ألف عافية سيد مشعل النزي رئيس اللجنة الإعلامية بالاتحاد القطري لكرة السلة. شكرا جزيلا لك لحضورك في تشريفك نورتنا في استوديو برنامج عيشي يا قطر. وفي كلمة إضافية. طبعا عندي كلمة إضافية اللي هي شعارنا اليوم الوطني سنة 2022 وحدتنا مصدر قوتنا. ودائما وحدتنا مصدر قوتنا وإنجازاتنا ونجاحاتنا بإذن الله تعالى. والنعم بالله أكيد والحمد لله رب العالمين. دائما نقولها الحمد لله على نعمة قطر ولله الحمد. يعطيك ألف عافية سيد مشعل العنزي. الله يعافيك. شكرا جزيلا باستضافة ويعطيك العافية. Te sigo. Me vas a tirar a mí mi vida. Tú me vas a tirar a mí mi vida. Está todo equivocado. Todo mal hecho. No. Todo equivocado. Hay omisiones graves, pero da igual, ¿eh? Francisco Umbral. Un personaje de libro. Me puedo levantar de algo. Un programa de Juan Ballesteros. Ya es medianoche, las 11 en Canarias. De España. Servicios informativos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Entramos ya en la recta final de este puente de diciembre. Las lluvias van The Voice of the UK. This is BBC Radio 5 Live. BBC News at 11 o'clock. This is Tyler Dunn.
Argentina are through to the semi-finals of the World Cup after beating the Netherlands. Argentina looked set to win 2-1 before a free kick by the Netherlands in the final minute resulted in an equalising goal, taking the game into extra time. Argentina then won 4-3 on penalties. Milí poslucháči, počúvate reláciu Hudobná poradočka, ktorou vás každý piatok sprevádza Lenka Molčániová. Dnes mám pre vás pripravený výber z novej slovenskej tvorby zo sveta jazzu a súčasnej klasickej hudby. Vypočujete si skladby od saxofonistu Erika Rottensteina, trombonistu Michala Motýľa, bubeníka Davida Juraja Rašiho a od klaviristov Valera Mika a Vladislava Šarišského. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1. Ascultați știrile. Șefii consiliilor județene nu sunt mulțumiți de bugetul pe anul. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1. Bună seara, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Șefii consiliilor județene nu sunt mulțumiți de bugetul pe anul viitor. Ei acuză guvernul că, prin actuala forma a documentului, subfinanțează. Η ώρα είναι 1. Πρώτο πρόγραμμα. 91,6, 105,8 και στα μεσαία στους 729 χιλιόκυπλους. Δελτίο ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Μαλανδράκης. Στην προσαγωγή της Ευρωβουλευτού και Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύα Καηλή προχώρησαν χθες οι αστυνομικές αρχές του Βελγίου. Está todo equivocado, todo mal hecho. Nada, todo equivocado. Hay omisiones graves, pero da igual. Francisco Umbral, un personaje de libro. Me puedo levantar de algo, como. Un programa de Juan Ballesteros. Ya es medianoche, las 11 en Canarias. Radio Nacional de España. Servicios informativos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Entramos ya en la recta final de este macropuente de diciembre. Las lluvias van a seguir siendo las grandes protagonistas. Van a... من عبدالله باقری و حیدر کریمیان و عباس کریمیان برادر خانم هم هستن و یعقوب و محمد کریمیان. آقای باقری، شرایط سختی در خانواده شما حکم فرما بوده. برادر 5 تا فرزند داشته، میره دکتر و به شهادت میرسه. برادر خانم‌های شما در سن کم، من شنیدم 15-16 سالگی به شهادت میرسن. چطوری با خانمتون زوجیت داشتیم؟ با 5 تا بچه برادرها شهید شدن، برادر شوهر شهید شده، شما دوباره برید گرفته.
Rubrika Půlnoc. The Chancellor insists lessons have been learned from the 2008 financial crash, despite unveiling plans in Edinburgh earlier to overhaul regulations put in place during the recession. More than a decade ago, Jeremy Hunt said that. والعضلة الخارجية اللي ناحية مجرى الجد ده سلماني يفرض على الخارج ولا يختلف سبحان الخالق. دكتور ياسر علي محمود الشيخ مشارك الثالث الدولية. يعني سؤالي قبل الأخير لأنه الحقيقة الوقت يطارد إنجازات يعني القوات المسلحة تختلف عن إنجازات الحدود الذي يعمل خارج القوات المسلحة أقول حاجة صدق قصة لأنه طبعا سافرنا وسافرنا هناك وتكلمنا بالتالي أنا بحمد ربنا طبعا جينا هنا وتعلمنا مين وزمنا. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1. Bună seara, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Șefii consiliilor județene nu sunt mulțumiți de bugetul pe anul viitor. Ei acuză guvernul că prin actuala forma a documentului subfinanțează și blochează proiectele majore de la nivel local. În opinia ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم
قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب من سمات وطنية أبي إسحاق الحارة اعتداده القول جزائريته وقد عرضت عليه الجزائر في العشرينات ورفضها كما عرضت عليه السلطات الفرنسية. سمح له وزيرة الجزائر بعد نفيه على أن يتعهد بعدم اشتغال بالسياسة لكنه رفض شخص الاشتغال عبر الحدود من الجزائر داخل العمان والانضمام إلى قرية الأمم المتحدة روسيا على 1995 إذاعة الجزائر الدولية العرض الإخباري ناقشت العاصمة Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1. Sunt Mirela Urțachi, ascultați știrile orei. Șefii consiliilor județene nu sunt mulțumiți de bugetul pe anul viitor. Ei acuză guvernul că prin actuala forma a documentului subfinanțează și blochează proiectele. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1. Bună
seara, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Șefii consiliilor județene nu sunt mulțumiți de bugetul pe anul viitor. Ei acuză guvernul că prin actuala forma documentului subfinanțează și blochează proiectele majore de la nivel local. În opinia lor, sumele alocate pentru echilibrare Bonsoir, bravo pour le Maroc qui a vaincu le Portugal 1-0 après un match époustouflant. Mabrouk donc à nos frères Maroc. L'actualité maintenant, les Tunisie célèbre aujourd'hui à l'instar du monde le 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
δεις ποιες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διαφθοράς που συντονίζει το... Parole che tu mi dicevi allora, t'amo ed il mio cuore pensa soltanto a te. مهربان همراه ما وقت 3 جلوی روزگار جمع شدن و موزه خودکنشن شرقی از آوایزن رادیوشون راستی بزرگوار من خدمتتون و توجه زیر ساعته موضوع 94 مطابق است انتشار نشید مستجر Смерть. Ни один смертный ум не может проникнуть в тайну, где пребывает и действует Вседержитель. Только то, что он считает возможным открыть нам о себе, мы можем постичь. Наш разум должен признать над собой более высокую власть. Сердце и разум должны склониться перед великим «Я есмь». Am trecut de mult în partea a doua a emisiunii noastre. Subiectul este un patriarh al claviaturii, venerat de public și de colegii săi muzicieni, comandor al Ordinului Imperiului Britanic, Radu Lupu, pe care l-am ascultat în Brahms 1, un univers adânc, adesea întunecat, extrem de sinuos și învolburat. Ozdob a dekorací se slevami až 70%. To je Mountfield. Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. Víte, že možná protopíte a spotřebujete energie za spoustu peněz úplně zbytečně? Snížit spotřebu energií můžete hned několika způsoby. Například takhle, nebo třeba takhle. A co zkusit tohle? Ano, jen tímto můžete ušetřit až několik tisíc ročně. Více typů, které mají jiskru, naleznete na pre.cz/jak ušetřit. Jsme Pre. Energie tohoto města. آرامش یاد خدا درنگ شب همشین رنگ شبانگاهی معارفی هر شب ساعت 23 رادیو معارف
August Sunday. Are in the semi-finals of the World Cup. Dean Ashton, have you ever experienced anything like this? Do you know what, Q? When the referee, Facundo Tella, raised his hands and blew that whistle, I just took my earphones off. I wanted to hear it. The noise was absolutely ear-shattering. Honestly, what it means to the Moroccan supporters, what it means to these Moroccan players and to their nation and the continent is here to see, to hear. We've got to take this in as they go towards their supporters. Pátria Rádió, a szlovák rádió és televízió nemzetiségi adó. Rozhlas a televízia Slovenska, Rádio Patria. Reprízy Rádia Devín. Vážení poslucháči, v Rádiu Devín bude nasledovať relácia Hudobné vrstvenie, v ktorej si vypočujete čítanie z listov Frederika Chopina v prekladoch Jána Sedláka. Výber textov a hudby pripravil Andrej Šuba. Na relácii spolupracovala zvuková majsterka Marta Pelikánová. mtva.hu oldalt. Kedvenc mesehőseid ezentúl nem csak a képernyőn lehetnek veled. Reklámot hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Madarás Zsolt. Gazdasági és energiabiztonsági ügyekről tárgyalt a kormány. Orbán Viktor kormányfő a közösségi oldalán azt írta: Magyarország minden vállalást teljesített, amiben megállapodott az Európai Bizottság.
Aici veți putea afla despre soluții de finanțare a proiectelor editoriale, care vor putea duce la apariția de noi cărți, volume de poezii sau studii critice. Investim în cultură. Administrația Fondului Cultural Național. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 19. Bună seara, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint știrile. Imediat după miezul nopții intră în vigoare noul mers al trenurilor, care va fi valabil până pe 9 decembrie 2023. CFR Călător precizează că oferta de transport feroviar de pasageri este adaptată cererii de piață atât prin optimizarea duratelor de parcurs, cât și a programului. L'infomobilità autostradale del Nord-Est. Ecco, ben trovati dalla redazione ad un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico che risulta regolare su tutta la tratta di nostra competenza. Ricordiamo i lavori sulla 4 Brescia-Padova fra Montecchio e Montebello, fra Peschiera e Somma Campagna, in Tasso Ave e Verona Est in entrambe le direzioni. E sempre sulla 4 Brescia-Padova vi ricordiamo che a Sirmione sono chiuse entrata e uscita verso Milano e anche l'entrata verso Venezia. Per il momento non ci sono ulteriori aggiornamenti, vi ricordiamo che per essere sempre aggiornati su viabilità e traffico da Brescia a Trieste rimane a vostra disposizione la Volume de poezii sau studii critice. Investim în cultură. Administrația Fondului Cultural Național. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 19. Bună seara, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint știrile. Imediat după miezul nopții intră în vigoare noul mers al trenurilor, care va fi valabil până pe 9 decembrie 2023. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. V nedeľu by sa... Mesaje de interes public. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Mesaje de interes public. Asculți Radio Târgu Mureș. Este ora 19. Weekend împreună. Repriza de seară cu Septimiu Celoboc. Știri, meteo, sport, inedit, concursuri, radio live, toate pe radiomureș.ro. Echipa Rotary Club Tecot din Târgu Mureș va participa la cel mai mare raliu off-road pentru amatori din lume, raliul Budapesta-Bamako, programat să înceapă...
Indie Disco. Except it's not Andy Bush this week. He is poorly. He has lost his voice on London, so it's going viral here. A very late call up for me. I have to cancel my evening plans. Well, don't worry too much because those evening plans were just watching the delivery by Get a Close Up on the app. Let's get on to the disco show with some new rain on the way after we start with this. This is R.E.M. and side one Sips and Nuts. Ehhez nem kell más tenned, mint felkeresni a tvmacibolt.mtva.hu oldalt. Kedvenc mesehőseid ezen túl nem csak a képernyőn lehetnek veled. Reklámot hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Madarás Zsolt. Gazdasági és energiabiztonsági ügyekről tárgyalt a kormány. Orbán Viktor kormányfő a közösségi oldalán azt írta, Magyarország minden vállalást teljesített, amiben megállapodott az Európai Bizottsággal.
Administrația Fondului Cultural Național. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 19. Bună seara, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint știrile. Imediat după miezul nopții intră în vigoare noul mers al trenurilor, care va fi valabil până pe 9 decembrie 2023. CFR Călători precizează că oferta de transport feroviar de ومن استشارات السيد أيضا من فتح محلات الرائدة التي تحدث إلى حل المشكلة البيئية والتسويات الاجتماعية. حيث تساعد على تطوير نسبة السلامة والمحافظة على صحة الإنسان. غير السيطرة على السلامة تجريبها في اليوم المسافة materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu. Poštová adresa MTVA, slovenská redakcia 6722 Seged, Kašupeľa Šugárud 29. Telefónne číslo 06 62 549 201. Významné historické udalosti 20. storočia v mojej rodine, subjektívna história. درود به شما شنوندگان عزیز. شما شنونده رادیوی جهانی پارس هستید. در این قسمت برنامه آشنایی با کتاب مقدس پخش خواهد شد. خوشحال می‌شویم در طول پخش این برنامه با ما همراه شوید. شنوندگان عزیز، به یکی دیگر از برنامه‌های آشنایی با کتاب مقدس خوش آمدید. در این سری از برنامه‌ها با هم بخش‌هایی از کتاب مقدس را مطالعه کرده و میهمان برنامه نیز
سوالات خود را که شاید سوالات شما عزیزان Всем привет, это Геофактор, подкаст Deutsche Welle о политике безопасности. Почему Запад не верил, что Россия вторгнется в Украину? Каким может быть второй год войны? Кроме того, поговорим о шансах дипломатии и о том, пригодится ли Украине опыт Кореи. Меня зовут Роман Бочаренко. Поехали. Aici, Radio România Actualități. Ora exactă. Українське радіо. Este ora 20. Bună seara, Cristina Dumitrescu, Radio România Regional, Isparata, prezenți după ce un autocar sau 33 de persoane s-a răsturnat la ieșirea din localitatea Cuiat către Munte. Vehiculul este răsturnat pe partea stângă la 1 metru adâncime într-un șas Giurgiu. La fața locului intervin mai multe echipaje de urgență cu autospeciale și mai multe ambulanțe. Великого перелома. На радио Вести ФМ. «21 час» в Москве. Новости. 15 decembrie, ora 20, sala studio a Teatrului Național București. Bilete la Casa de Bilete ATNB și online pe mystage.ro. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 20. Bună seara, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint știrile. ISU Arad a activat în această seară planul roșu de intervenție după ce un autocar în care se aflau 33 de persoane s-a răsturnat la ieșirea din localitatea Cuiet către Buteni.
البلاد والجزر خلونا نبحر شوية بالمركب نسمع الكلمة ونقول الآمال والنظر That we know, this isn't the same guy. Harsh words from some critics about this, but there we are, that's the way it is. What do you think is going to take number one? I've got Mahesh Lakhani saying it's going to be a Shirabi-based song. Okay. Suniti's saying, is it going to be Tera Nacha? And I think Rika in Canada saying, is it going to be Apna Banale? They'll have to wait and find out. Top 10 around the corner after 6 o'clock. Don't go anywhere. Greetings. 14:58 AM. DAB. Smart speaker. Online and mobile app. This is Laika Radio. From the Sky News Centre at 6. At least 3 people have died following an explosion at a 3-story block of flats in Jersey. A search and rescue operation is underway after the blast hit St. Helens in the early hours of this morning. The island's chief... നമസ്കാരം. വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ബൈജു ഭാസ്കർ. ഫിഫ ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ വീണ്ടും അട്ടിമറി. കരുത്തരായ പോർച്ചുഗലിനെ തകർത്ത് മൊറോക്കോ സെമിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഏകപക്ഷീയമായ 1 ഗോളിനാണ് മൊറോക്കോയുടെ ജയം. നമസ്കാരം. വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ബൈജു ഭാസ്കർ. ഫിഫ ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ വീണ്ടും അട്ടിമറി. കരുത്തരായ പോർച്ചുഗലിനെ തകർത്ത് മൊറോക്കോ സെമിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഏകപക്ഷീയമായ 1 ഗോളിനാണ് മൊറോക്കോയുടെ ജയം. 42-ാം മിനിറ്റിൽ യൂസഫ് നെസ്രിയാണ് Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 20. Здравствуйте, студия. Александр Черков. В начале выпуска коротко о главном. Президент Майя Санду получила Европейскую награду Румынии.
Более 50 тысяч уязвимых семей в Молдове получат финансовую поддержку от международных организаций. Сегодня мы отмечаем Международный день прав человека. آقای داداش‌ها اردبیل‌زن تا قرص نار با عزیز میز آخشاموز خیر خداحافظ. Değerli yoldaşlar, Akşamlar ünvanlı bərnamə saat yarım müddətində Zində Surətdə Ərdəbil Radyosundan pəxş oldu. Bu bərnamədə fəaliyyəti xatırınızı dərd eləmişəm. Saat 21:30 saniyədə bu dəqiqə İlkar Şəhadət mövzusu ilə bu radioda tolid olunan Yaşıq Xatirələr bərnaməsini eşitləmişəm. Este ora 20. Fără știri la sfârșit de săptămână, doar cu muzică bună pentru toți cei dragi. Livia Harpa ne cântă acum un colin frumos din zona ei, din Călimani, pe Valea Chiuejdului. Vă vorbesc un pic și despre această interpretă după ce ascultăm două din cântecele sale.
برنامج أسبوعي يأتيكم براديو راديو سوا من واشنطن. هنا أمريكا. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج هنا أمريكا، يقدمها لكم إلهام الجواهري وأثير عادل. ونتابع في حلقتنا اليوم مجموعة من الموضوعات، من بينها الهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة تزداد ضراوة، وواشنطن تعزز دفاعاتها. وفي كاليفورنيا تقاطعات طرق ذكية لإبلاغ السائقين عن المخاطر. Волоски притягивают соринки за счет статического электричества. Используйте идеи с умом. Пускай быт будет в радость. Наша лента. Коротко и ясно. Вы слушаете «Радио Правда», АМ 1557. В ближайшие 15 минут у нас в ленте. Коротко и ясно. 11 декабря. Нужно ли молиться дома перед тем, как идти в храм? Владимир Путин намекнул, что ядерная угроза нарастает. Россия что, будет применять ядерное оружие? Наша... Cred că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și bunăstarea. Dorește cunoști oameni care și-au pierdut handicapul și acum au o viață plină și frumoasă? Vrei să afli cum am reușit? Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur. O emisiune sonată Garanția. Salut, de la
intertrece și facevano una situație critică și 30 persoane solicitată la ieșirea din localitatea Cuiet către Puteni. Vehiculul militar răsturnat pe partea stângă, în cimentul și avanțării de agente. Laura. Αμάξι περνάει. Ωραία, καλησπέρα και στον Γιώργο. Και δεν είναι Γιώργο. Αλλά τώρα βγάλω ακουστικά να είχαμε να λέγαμε. Βάζω αυτό που θα πούσα να Γιώργος. Άρα τι, έχασα επεισόδια, είχαν εδώ χαβάλε άλλες φορές. Βλέπω μάτια, αλλά... Καλησπέρα τα παιδιά μου Τρέκαραν, το 4711 και τον Νικόλα το Β52. Εσωγορίνα. Καλώς ήρθατε κύριοι. Εδώ Ξάνθη. Δεν θα σε πάρουμε τίποτα. Αλλά τι να πάρουμε τώρα, δεν έχει τίποτα. Μας δεν είναι και τα 20 αυτά που πάρουμε. Έχουμε εδώ πέρα σημεία, δεν μας δίνουν αυτά τουλάχιστον, τα 20 euros. Может, трошки не по метру, понятно,